Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sakti yang hormati dan muliakan para alim ulama, para asatidz dan ustadzat, khususnya Raisul Ma'had akhina al-kiram al-Ustadz Ahmad Jumaili SPD hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan fi ta'atillah, sehingga kita selalu bisa mengambil pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan wanita, para santri, baik santriwan maupun santriwati, Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat, para pecinta ilmu, satu mulia sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah, ta'ican rahmat sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ican maghfirah, ampunan, sehingga bareh lamun tuah selesai ngaji, bangkit dari tempat duduk kita,
dosa-dosa tiang pulungguh sami tak ampuni sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, dah waktu ngiring sarang-sarang bersyukur tiba dasida Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai makin niki masih berpaica jok tiang pulungguh sami, ican tiang pulungguh sami berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat niki alhamdulillah yang pulungguh sami pulih mau tahadir berkumpul dalam rangka menuntut ilmu dasida Allah subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan niki merupakan salah satu perkumpulan sangat dicintai oleh Allah, sangat temulia sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala saking mulia majlis-majlis perkumpulan marak niki, Allah subhanahu wa ta'ala perintah malaikat, arak khusus malaikat perintah sida-sida Allah ada yang sak boyak majlis-majlis marak niki, sehingga lamun ya penampaan ruan malaikat dek tahu niki hadirin dek nara oleh berjejet-jejetan malaikat kumpul dek tahu niki lagu karena dek tetampaan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mau melinggih, mau tokol, mau lek majlis. Lamun tetampaan jadi narak tahu tak. Sehingga saking luwek malaikat niki sampai tersusun-susun sampai ke arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Niki saking mulianya majlis. Bahkan saking mulianya majlis niki hadirin rahimakumullah, ia jari sebab tiang pulungguh sami terhapus dosa salah. Sesuai dengan manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yajtami'un, mbembe tau sopok kaum berkumpul, searan kaum niki sudah nentu luwek kenanan dek narak kaum menu seke mesti lebih oleh dua, apalagi makin niki wah lebih dek lebih oleh dua malik, bahkan lebih nolek aran kira-kira satak lebih nggih kanca sandek nampak li niki anda luwe ndek sandek miluan lagu tu tahu tu teras-teras Bali nan tahu tu ada sopan ya dah nggih. Yajtami'un, berkumpul sikit kaum niki datang oleh berbagai macam latar belakang bahasa, berbagai macam sifat watak, berkumpul dalam satu majlis yadhkurunallah. Majlis niki ia tahu ingat Allah. Coba kira-kira
Nabi sabut ingat lamun te arak lek majlis niki. Ya ingat keping atau ya ingat Allah. Lamun arak pembagian keping jak bit ingat noh keping endah. Lagu mesti minimal lamun tuah sampai lek dalam majlis marak niki insyaallah enggak doa itu pikiran. Ya terdengar ngaji Musa tersampaian adalah adik saingat Allah. Itu mungkin tirak lek tahu niki ya, tirak begawian. Mesti tirak ngaji, tirak ingat Allah, tirak taat ajak desida Allah Subhanahu wa taala. La yuriduna bidzalika illa wajah. Muden narak tujuanan. Sak kumpul lek tau niki illa wajah kecuali hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah. Sak harapan adalah ampunan Allah. Maka lamun ia jadi tujuan lek majlis niki illa nada munadim minas sama, maka arak sopuk makhluk Allah sak terperintah bersuara makhluk niki dengan lantang di langit niki bersuara, angkumu maghfuran lakum, berdirilah kalian wahai hamba-hamba Allah sak kumpul dalam majlis ilmu, majlis zikir, dalam keadaan dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga majlis marak niki tersebut nendah terjuluk nendah haram majlis pengampunan. Lamun merasa luwek dosa salah, mesti harus girang-girang hadiri majlis-majlis marak niki. Sehingga ia jadi sebab rontok ruan dosa-dosa salah. Angka mudah-mudahan nggih terima majlis tiang pulung sami niki sin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia jadi sebab tiang pulung sami ridai sida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sak kedua sampunan tendah lupa nggih. Luwe-luwe entan terbaca salawat. Luwe-luwe entan terbaca salawat. Oleh awal baru sebelum sak mulai ngaji, Masya Allah, bacaan tu barang-barang amalan-amalan. Niki amalan sak sampun tak amalan isi dengan sak soleh yang sudah menerima hasil daripada manfaat bacaan-bacaan sak baru ni. Sehingga mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan, amalan-amalan rawatibul haddad, salawat-salawat sak mutu baca sebelum sak ngaji baru diterima sida-sida Allah Subhanahu wa taala indah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mesti harus teluwe baca salawat. Nggih. Kembe nampak suruh luwe-luwe dan baca salawat, karena salawat niki salah seke amalan sak paling jelap. Ia jadi sebab teican rahmat sida Allah Subhanahu wa taala. Teican ridha. Ridhain sida Allah Subhanahu wa taala. Sampai ia jadi pinak jaminan atau ia jamin tiang pelungguh sami ya selamat dunia sampai akhirat. Bacaan sholawat. Bahkan satu-satunya amalan timak tejak endek ikhlas entan terbaca dan tetap diterima sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun dia baca Al-Quran misal,
baca Al-Quran dan niki adik sa misal arak santri baca Al-Quran, bacaan Al-Quran niki karena arak dengan toa datang. Ada santri biasa lamun datang dengan toa aja sere pacuruan. Ya. Ada sak jelapan tepeng kepeng bare soa. Lamun arak santri ngaji karena ya ente serep isi dengan toaan, maka ngaji senuk den arak kena. Sia-sia jadi. Baru pesampaian isi batur-batur santri niki mesti harus ikhlas lek dalam teber amal. Sembahyang pun demikian, lamun sembahyang karena ni dek karena Allah, maka dek narak kena. Dek narak. Beda kanca amalan salawat. Lamun temper salawat timak jak karena adik tesak teparan rajin baca salawat, adik tesak teparan alim, adik tesak teparan menu-meni, tetap terima sida-sida Allah amalan salawat. Niki beda amalan salawat kanca amalan salain. Sehingga amalan salawat niki termasuk amalan sa paling jelap. Ia jadi sebab teridai sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sere luwek terbaca salawat, sere girang terbaca salawat, maka sere luwek jaminan tiang pulung usami ya selamat dunia sampai akhirat. Girang tiang sampean niki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa lek jelo kemis niki. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Saya sak baca salawat ojok aku manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salawat sekali, maka yang terbalas langsung sida Allah pira kali? 10 kali. Maknanya lamun terbaca sekek salawat niki napi isin sekek salawat. Salawat niki isinya adalah doa, permohonan, permintaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ican rahmat, ican salawat, ican keselamatan, ican kebarokahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lamun terbaca sekek salawat marak nike ya entulak doa niki ojok tiang pulung usahami 10 kali lipat. Sehingga sere luwek terbaca salawat, maka sere luwek jaminan tiang pulung usahami ya selamat dunia sampai akhirat. Salawat napi-napi tekad. Dendek tepokok hendak baca salawat nggih. Lamun misal ia ampun teican atau tepinaan salawat-salawat sak berbagai macam bentuk jenis salawat nik, berbagai macam model salawat nik, kemben adek tesak dendek pendak baca salawat. Misal bare sekek niki wahlallah lalu ruan baca salawat sak lain marak baru arak teparan aran sholawat badar. Mungkin oleh jamaah niki dek nemanuikan saya sekarang sholawat badar ni. Sholawat badar niki tekarang isi dengan Indonesia. Ndek tekarang isi dengan Arab. Walaupun isi Arab. Para ulama oleh Jember, Jawa Timur, ya dan sekolah kuwi niki santri oleh niki Jember niki para ulama dan
Kiai Haji Ali Maksum lah mudah dia salah dan ulama niki sakarang solawat badar. Artinya solawat niki ndek nek tekarang isi dengan luah doang, dengan Arab doang. Sinsa bahasa Arab mu dengan Arab doang tahu karang solawat, bentuk jenis solawat. Dengan Indonesia pun tahun karang solawat. Bahkan solawat sak tepinak, sak tekaran, sak tersusun isi kiai oleh Indonesia niki termasuk solawat sak teican barokah si dasida Allah. Mbe bukti kebarokahan solawat niki sampai makin niki terbaca isi seluruh dunia. Ndek le Indonesia doa. Lek Mekah terbaca solawat niki ada. Lek Yaman terbaca, lek Mesir terbaca. Lek embe-embe tahu dengan Islam sampai solawat badar niki. Niki tanda bahwa solawat niki termasuk solawat sak barokah. Sehingga lamun temele teican barokah maka dik sak amalan solawat niki nggih. Mana-mana timanja awalan atau akhir. Sila bareng-bareng adik sak dari pengamalan tendah tiang pengusaha saarak di majlisnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sila tengiring selapu. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nikilah sebab solawat niki
musuh-musuh Allah lek waktu zaman beliau lek zaman Kiai Haji Ali niki bergetar semuanya, merasa takut kembe karena kebarokahan sholawat niki salat beduin karomah, beduin keramat, sehingga saya istiqomah baca dan insyaallah yang temulia sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Misal lamun telah baca salawat badar tergenti si salawat salain. Adik sak dendek pendak baca salawat. Misal baru arak salawat aran tibil kulub. Bangun tergenti ni si salawat tibil kulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Lelah temisal baca salawat tibil qulub terganti salawat salain malik luwe macam salawat. Ada salawat nariyah, salawat baran, salawat nariyah. Ada apal salawat nariyah? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi latin wa nafasin wa nafasin bi'adadi. Lelah tu baca niki ganti ni solawat sak lain malik. Arak solawat sak makin adik semangat berjuang. Biasan sampean tetap isi Ustaz Abdul Somad niki setiap tengah-tengah pengajian tetap bersolawat si solawat niki. Teparan aran solawat asygil itu para. Asygilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa asygilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
madal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nikilah bentuk-bentuk solawat. Bentuk-bentuk solawat sangat gati luwek sengajen tepinaan jenis-jenis saluwek solawat adik sak dendek pendak baca solawat. Minimal terbaca salawat paling kedik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa tendek tahu kenapa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina, atau salawat sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nikilah sebagai jaminan tiang pelungguh sami selamat dunia sampai akhirat. Bahkan di akhirat lemak sak paling julu tak aku jari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak paling luwek baca salawat aktsaru salatan alaihi. Engkau mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, yang kita lantunkan setiap saat, setiap waktu, ia jadi sebab telemak tak aku jari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tuah tak aku jari umat Rasulullah SAW pasti temau syafaatul udma, pertolongan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para santri, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek sekian luwek nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sak teican ojok tiang pelungguh sami arak telu nikmat Allah. Telu nikmat Allah sak pinak tiang pelungguh sami jari mulia dunia sampai akhirat. Telu nikmat Allah sak jarian tiang pelungguh sami mulia. Ndek temulia lek dunia doan lagu sampai akhir. Lamun tebau jaga telu nikmat Allah niki insyaallah ia jadi pelolos tiang pelungguh sami sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayun datang nama syurga ibu. Melin datang nama syurga. Kembiang buat dalam milih, kembiang buat dalam milih taman syurga. Ada napi di dalam syurga buat dalam milih lalu. Ya, nikmat. Masya Allah. Karena dalam syurga nikah dek narak kesusahan lek dalam. Lamun wah dengan tama syurga tetama sida-sida Allah dalam syurga ndak niak susah selama-lama. Yang bahagia doang. Ndak nuah ya ta dait isi penyakit. Lamun wah dengan dalam syurga. Ndak le dunia niki ampun teparan aran dunia kadang susah kadang te senang. Kadang sehat, kadang tersa. Nikilah memang keadaan dunia. Sengajan tepinaan susah, senang, sakit, sehat. Ia jadi ujian tiang pelungguh sami. Apakah dalam keadaan ni tetap taat ajak dasida Allah atau tidak? Tetap teringat Allah atau lupa ajak dasida Allah? Dalam keadaan sehat, apakah tiang pelungguh sami masih teringat Allah? Dalam keadaan sakit, apakah tetap teringat Allah? Dalam keadaan susah, tetap teringat Allah? Bahkan dalam keadaan nyikut tersenang pun, ingat Allah. Lagu le dalam syurga je dia narak.
Napi sak bida kayun, napi sabina melek dalam syurga langsung doan datang. Melen dah belimbing, langsung datang belimbing. Napi melek dah. Napi sak mungkin dia dakwah keluaran le dunia lagu melet degati keluaran. Lemak le syurga insyaallah bidadari. Melen dah pauk madu arah. Pokon dedik temadu doan. Mele duren sere luwe. Rang dah sebut doan, dendek dah sebut rang arak le angat. Oh, meleng ke anggur. Tek, langsung datang anggur. Dek dah susah-susah meleten dah. Dah mulai dalam syurga. Barabaran bareh julun dah tahu niki napiaran. Buah nik. Karing dah bait doan. Lamun dan dek mele bait ni si ima langsung dah keluaran, langsung dah caploh. Nikilah ruan suasana le dalam syurga. Ma tashtahi anfusukum wa ma tad'un. Walakum walakum ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa sak kemelek, apa saya tak ucapan le dalam syurga datang doan. Nikilah keadaan syurga. Ya pun sak melet lalu tamah syurga. Lamun toh le dalam syurga insyaallah dek tak sugul-sugul malik. Sangka dah jaga telu nikmat Allah niki nggih. Tebarang-barang jaga. Dek pelungguh doan. Yang endah selapuk sahadir sain mesti terjaga telu nikmat Allah niki, insyaallah ia jari jalan, ia jari jembatan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Mbe telu nikmat nika sak pertama nikmat tejarian tiang pelungguh sami jari makhluk saaran manusia. Yang pelungguh sami niki termasuk makhluk berjenis manusia. Kembe ampun tersyukuri gati, kembe ampun tak bersyukur, berterima kasih sak tepi nak jari manusia, karena enggak makhluk oleh sekian triliun sekian luwek makhluk sak terciptaan sak tepi nak sida-sida Allah. Enggak makhluk sak paling solah, sak paling sempurna, sak paling ingas terciptaan sida-sida Allah adalah makhluk saaran manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan yang namanya manusia dalam bentuk sak paling solah, dalam bentuk sak paling sempurna, paling solah. Coba dah serap diri bareng berbarengan kaca sampi misal, mbe sak paling solah, mbe kira-kira solahan, mesti solahan manusia. Berembe-rembe kesolah saran sampi seno sampi wara atau bedoen da bembe paling ingas bembe nika berembe-rembe ke ingas sampi bembe seno mesti lebih ingas manusia. Kemudian manusia niki paling sempurna dibandingkan dengan makhluk sak lain, dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan syaitan, dibandingkan dengan hewan. Manusia paling sempurna. Malaikat ima anjak berdua sifat taat doan puruk najuk dasina Allah Subhanahu wa taala, lagu masih lebih sempurna manusia.
Sifat malaikat niki la ya'sunallah. Ndek nuah bermaksiat ajak dasida Allah. Ndek nia tahu yang ndek taat ajak dasida Allah. Mesti taat doan. Lamun malaikat niki tersuruh sujud, sujud doan puruk. Tersuruh ruku doan puruk malaikat. Karena malaikat dan cara tembeng nafsu. Ya ampun, tersebut sida Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lamun terperintah sida Allah mesti taat searan malaikat. Lamun manusia di samping sak tebeng nafsu, di samping sak tebeng akal, tebeng nendah nafsu. Hewan pun masih sangat kurang dibandingkan dengan manusia. Sangat jauh kurangnya dibandingkan dengan manusia. Karena hewan dan cara tebeng akal, enggak doan tebeng nafsu. Sehingga timah jam bembelain sampip sengkarwaro ndek nek lila. Bembelain ndek kadu kelambi. Denarak lilan kembe nafsu doan beduil. Akal jadi beduil. Sehingga manusia niki termasuk makhluk paling sempur. Mu paling mahal lendah manusia seno. Paling lamun sampi doan jadi contoh nara luian dengan arat sampi lek pada anda. Lamun sampi masih hirup kira-kira paling mahalan. Ya sampai berangus sampai 35 juta jin sampai 40. Lamun manusia hadir rahimakumullah rang kotor doan giginan. Gigin doan kotor manusia ni ke pira odol wah sembih si manusia. Coba. Ina pira odol wah sembih dah. Dia bau trekking. Kira-kira dalam seminggu nyembih dah sikit odol. Dia bau sebulan lah. Lamun odol sak kodek jak jembih dengan. Lamun sebulan, lamun setahun, karing dah hitung. Mungkin wah umur depira arak 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Wah pira odol lah nyembih dah. Gara-gara napi niki gara-gara gigin manusia sak kotor. Niki baru nodol. Dan cukup cuma odol doang yang tercolet-colet. Mesti arak sikat nenda. Oh pira sikat tepina. Lek po dandak bae pira kele sikat ni. Dek man searak lek Saudi dah. Lek Saudi bedaparan dia arak sikat tu. Pokok nu harak ara manusia timak anjak lek kutub mbembe tahu sak dia narak tu arak matahari. Arak sikit negara dan wah muncul matahari. Kutub apa yang deparan ni? Kutub utara. Wah mojok tu mana? Lamun narak manusia hirup lek kutub ni ke mesti narak sikat odol. Niki baru gigin manusia doa. Dek man lamun kotor bulun. Lamun kotor bulun pira samput pina. Macam-macam ruan sampo makin. Macam-macam model. Niki saking mahal secara manusia. Dia narak dengan ya sampo sampinan, narak dengan sampo sampinan. Narak. Atau bedoi manuk saking singkangan manuk setiap jelum misal sampo ni. Ini.
Hadir rahimakumullah, niki saking mahal manusia. Niki baru dua, deman awak kesak kotor, sabun bareh tepinaan. Tepinaan untuk manusia doang. Denara untuk hewan, apalagi malaikat. Araknya sabun malaikat. Itulah dengar cerita malaikat Jibril bersabun. Manusia doang niki. Yang pesak syukur tapi nak jari manusia dari sekian ribu, bahkan tersebut nisi Syekh Qasim oleh India nyikun sak datang layak di Masjid Agung Peraya niki menyebutkan jumlah jenis makhluk sak terciptaan si dari Allah SWT arak balu olah 1000 jenis makhluk. Manusia niki termasuk sekian jenis daripada makhluk Allah. Maka dari 18.000 jenis makhluk Allah terpilih sekian makhluk sak paling solah, yakni makhluk searan manusia. Maka syukur tapi nak jadi manusia. Hadirin rahimakumullah, niki syukur sak pertama. Ojok nikmat sak pertama. Karena lamun tuah jadi manusia, insya-Allah barah ia jadi jalan tak menuju syurga. Ya jalan menuju. Lamun jari sampi denara ajak syurga. Lamun terjari bembe, apalagi lamun jari pepohonan nolong kayu, hindarlah. Adem sak takut kamu pada mandik Allah Subhanahu wa taala ojok siksa api neraka. Dendek baik arak sak bercita-cita walaupun seberak lek dalam neraka. Arak kadang-kadang saking sombong, saya tak apa-apa masuk neraka. Yang penting saya tidak bersama si fulan dan si fulan, kata. Bani lalu. Lu artis ni, mendingan kanca-kanca artis ni dalam neraka. Na'udzubillah thumma na'u. Tersebut sifat api neraka nu paling ringan lamun terpasangan alas kaki, pasangan sandal neraka, maka langsung mendidih otak. Ya niki siksa api neraka sak paling ringan. Berembe kekuat ya, bau berhadapan kanca api neraka. Ya ampun, saking tersayang disida Allah Subhanahu wa taala, saking tersayang si Rasulullah SAW, maka beliau Rasulullah mengajarkan tiang perlu sami sopok doa perlindungan sebelum tesak salam lek tahiyat terakhir. Arak 4 perlindungan sabituna sak tajahan tisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun ta istiqamah baca niki, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pejaut yang perlu ngusami oleh siksa api neraka. Nabi 4 perlindungan niki sa pertama, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Azabi jahannam. Ya Allah, dah tunas yang tunas gaji nunas perlindungan oleh api neraka jahannam. Niki sa pertama. Sa kedua, wa na'udzu bika min azabil qabri. Tenunas kepada Allah adik terhindar oleh siksa kubur. Kemudian sa ketelu, wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, terhindar oleh fitnah dunia, fitnah kehidupan. Makin niki wah tak li ujung akhir kehidupan manusia niki luwek gati fitnah. Fitnah niki ya sajari halangi tiang pelungguh samin de taat ajak dasida Allah Subhanahu wa taala. Kanak baun jadi fitnah, senina anak baun jadi fitnah, harta benda baun jadi fitnah, pekerjaan bau jadi fitnah, selapuk terjarian jadi fitnah. Ya ampun, sak tersuruh berlindung oleh fitnah kehidupan, fitnah dunia, adik sak selamat sampai akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mu perlindungan sak terakhir sak bitunas lek waktu sebelum salam lek
rakaat terakhir nika adalah perlindungan oleh fitnah Dajjal. Wa a'udzu bika min syarri fitnatil masiihid Dajjal. A'udzu bika Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min fitnatil masiihid Dajjal. Niki dah baca dah amalan sebelum salam di rakaat terakhir setiap sembahyang sunnah, lebih-lebih sembahyang wajib, sembahyang fardu. Niki langsung sanad atau langsung tajahan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikilah diantara cara tadi terhindar oleh api neraka. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada api neraka. Dan api neraka itu bahan bahannya dari manusia dan batu. Manusia kanca batu. Manusia sandek berdoa iman. Manusia sak tinggalan dunia ndek bau jauh iman. Walaupun tiang pelunggu sami makin niki berdoa iman, lagu masih terkhawatir apakah lemak lamun tinggalan dunia baun tendek jauh iman. Sesuai kanca permohonan oleh MC baru sampai duhur bahasa. Masih harap berarti tawajuh berarti mengaji ini alhamdulillah. Tangparan kena wah tutup baik menuju. Anggih. Jari nikmat sak kedua nabi tejarian jari manusia sak beriman. Karena iman niki adalah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Niki hadis Rasulullah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Artinya kalimat iman. Lamun manusia ada kalimah la ilaha illallah dalam hati mubaun jauh sampai mati sampai tinggalan dunia pasti entama syurga. Nah, mulain wah niki jalan menuju syurga. Kemudian sak ketelu nikmat sak ketelu sak mesti harus terjaga. Hadirin rahimakumullah adalah nikmat ndek sekedar tejarian jari manusia sak beriman doan, lagu tejari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti harus terjaga niki jari umat. Karena mahal jari umat Rasulullah. Teirian tisi umat-umat sebelum umat Rasulullah. Bahkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuna sonjok dasida Allah ada yang sak tepi nak jari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembe karena saking belik keutamaan fadilah jari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak pertama umat niki teparan langsung si Allah Subhanahu wa taala jari umat sak paling solah. Umat yang terbaik, the best of ummah. Khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tejarian tiang pelunggu sami jari umat Rasulullah niki bukan pilihan tiang pelunggu sami, terpilih disida Allah Subhanahu wa taala. Niki tanda bukti tiang pelunggu sami tekangan tersayang tercintai sida Allah Subhanahu wa taala. Mesti harus disyukuri. Nabi-nabi melet nggati ya jari umat Rasulullah. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa. Sehingga Nabi Musa timak jandek tepi nak jari umat Rasulullah bahasa Nabi Musa. Yang penting tersebut doa nisi umat Rasulullah.
Ya ampuk li dalam Al-Quran paling luwek aran saat tersebut dalam Al-Quran adalah aran Nabi Musa. Li setiap juz mesti narak aran Nabi Musa. Arak doang. Setiap juz. Saking luwek. Nah kan ini permintaan oleh Nabi Musa sendiri. Timak jandik tepi nak mungkin dek tekabulan jari umat Rasulullah. Sekedar bau tersebut bawah kesenang searan Nabi Musa. Nabi Isa nunas sudah sina Allah SWT tekabulan doan lagu lemak tau turun kenyiko ensak jeluk kiamat dan bau turun makin lemak di antara tanda jeluk kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Lagu endek jari Nabi jari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelumnya beliau jari Nabi, lagu lemak turunan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ima anjak paling muri umat niki lagu lemak li akhirat ia paling julu tama syurga. Haram niat tama syurga umat-umat sebelum Rasulullah, sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tama syurga selapun julu. Niki kemuliaan umat Rasulullah. Jari di antara jaran tatau ia jari sebab tepi nak syukuri ruan nikmat sak tepi nak jari umat Rasulullah SAW niki sebagai bukti tiang pelungguh sami jari umat. Karena walaupun makin niki pelungguh sami tiang selapu mengaku aku utik jari umat Rasulullah, lagu belum tentu lemak le jelo kiamat tiang pelungguh sami tak aku terjari umat beliau. Na'udzubillah. Sangka sebelum sak tinggalan dunia adik sak pinak persiapan atau adik sak gawe nabi sak jari sebab yang pelungu sami lemak tak aku jari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah luwe-luwe entan terbaca salawat. Mara atur dan sabaru niki luwe-luwe dan baca salawat. Lebih-lebih mungkin sebentar lagi garing seberak ya sampai bulan Rabiul Awal yang di dalamnya lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adik siapan diri tiap pelunggu sami, betul-betul tiap pelunggu sami merasa bahagia, merasa senang dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Kita senang dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti tiang pelunggu sami senang cinta kangen najak Rasulullah jari umat Rasulullah adalah luwe-luwe entan terbaca salawat ajak beliau. Salawat. Kemudian sak kedua, di samping kita banyak salawat, luwe-luwe berusaha adik sak bau irupan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha embe sak ketaut sunnah Rasulullah dalam 24 jam, mulain tinduk sampai tinduk malik, mulain turas sampai turas malik. Niki adik sak berusaha irupan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik sak lemak dendek sak aku dikdoan jadi umat lagu betul-betul tiang pelunggu sami tak aku isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal arak sepuk riwayat niki sebelum tiang akhir ini arak sepuk riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arak sepuk rombongan besar. Rombongannya mengaku semua rombongan niki jari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sampai pintu syurga, maka tebalak nisik malaikat Jibril, ngantih malaikat Jibril di pintu syurga. Tebalaan, oh dendek tama rombongan ini.
Maka Rasulullah SAW berketuan juk malaikat Jibril. Wahai Jibril, kembe ampo halangi umatku. Itu adalah umatku. Dia aku dirinya sebagai umatku. Kembe ampo menghalangin wahai Jibril. Maka Jibril mengatakan, benar ya Rasulullah. Dia lahir setelah engkau wafat. Dia mengaku dirinya sebagai umat Nabi. Tapi seumur-umur dia tidak pernah menghidupkan sunnahmu. Ndek nuah ya demen ya bau gawe atau berusaha ada seirupan ruan sunnah engkau ya Rasulullah. Mana-mana ya sunnah lek dalam makan pun bimpat telangan selapu. Yang penting sak mangan doan. Yang penting sak bekakelan doan. Lagu dalam desak bekeloran niki arak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti harus diirupan. Di antaranya desak kadui makanan. Kadang-kadang baun berusaha kadui makanan nyikut sak bekeloran. Lagu kenyikut sak nginem. Luwe sama rak nika padahal ndek sekedar kenyikut sak bekeloran doan, keloran nasi doan tak kadui makanan. Lagu kenyikut sak nginem mendah, adet sak kadui makanan. Muluyan makin apalagi lamun kadu gelas. Kenyikut sak anggap kotor iman misal. Langsung bayi santai, bayi bisa. Niki adik sak jari perhatian tiang pelungguh sami. Nggih. Selaput tiang endah. Mudah-mudahan adik sak bau irupan di manja sepele ruan. Lagu lamun betul-betul tiang pelungguh sami berusaha adik tesak lek dalam kehidupan niki enggak doan pikiran berbeda desak bau irupan sunnah Nabi, maka insyaallah lemak le jelo kiamat tebarengan tendah tebarengin di kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya sairupan sunnahku manik Nabi, maka itulah bukti cintanya kepadaku. Ia bukti cinta ojok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun wah cinta ojok Rasulullah kana ma'i fil jannah, maka lemak pantas bareng kanca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangka mudah-mudahan tenggih lewat pengajian, lewat pertemuan sangat gati barokah niki. Mudah-mudahan desa tahu jaga ruan telu nikmat Allah Subhanahu wa taala searak mangkin niki di dalam diri tiang pelungguh sami niki. Adik sak bau jaga sampai menghadap Allah, sampai tinggalan dunia dalam keadaan bau jauh iman, bau tetap irupan ruan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lemak yang pelunggu sami selapuk tenika tebareng-bareng bergerombolan, berombong-rombongan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga firdausnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar niki sak baun tiang atur lek kesempatan niki, mudah-mudahan paring sekali tejarian dari ilmu sak barokah, ilmu sak bermanfaat, sehingga tiang pelungguh sami mampu amalan, mampu untuk menyampaikannya ojok semeton jarin desak lain. Dawak pengiring sarang-sarang tutup majelis tiang pelungguh sami niki si doa marak biasa. Sebelum sak doa arak pelunasan baru oleh ketua yayasan. Adik ensak ke kotak-kotak sak arak niki adik ensak terisi. Mana-mana isi 100.000 nggih. Wasallim daiman ala Ahmad salli
وسلم دائما على أحمد والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد أحمد المصطفى والسماحة مغفرا ذنبنا داما به أرجو الرضا وقبول التوبة به أرجو الرضا وقبول التوبة صلي وسلم دائما صلي وسلم دائما على أحمد والآل بمن قد وحد والآل والأصحاب من توسلنا بجاهك يا طيبة في نيل عدد المنى يا طيبة والآل والأصحاب والذرية والآل والأصحاب والذرية صلي وسلم صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا مستغفرين حمدا متوكلين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين فإنك أنت أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا غفار يا تواب اغفر لنا ذنوبنا كلها ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. وفي ذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وفي ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا
وقلوب المسلمين فتوح العارفين فإنك أنت خير الفاتحين. يا عليم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنت على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq wal hadi ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.